Right now we have came from SP office and we have discussed it with SP, Sri Sylvester Noktua, and we have already asked whether they have been arrested or not, that 5 people. Then he said that already arrested, and from our side also we said that it is very happy for us that whatever we have been demand since from yesterday, we need urgent and immediately arrested for this person who are doing like attacking here in Kandaila. So we said that it's okay since our demand has been successfully. Then we have also decided to all the members that from tomorrow onwards the taxis will fly as usual. Stan, kidon kita khar ki be kamai lang nakastan, mo kita ki stan bet. Hapai, ha kata kau tom insya asu. Ma, you dekhari, you menderi, minum sya. Berkawai, ailat ya kaisi, berikinong ialam. Makin lek ya kabadang kam na do mande in karai ki training license di menderi. Bat kakam kamba. Di manjur nem. Ngin be. Minum syak apa mai ini ka. Naglang jungika, asisyon naglang jungika, iskasi health conversion ngahon kamusia mabiudan kamusia miateli. Kaniya kasihan kong kabangayoi, bafiat teli, bat kami kasihan kong bangijab, ya ka isu kaba kimendia sakti ya kikuan kasi khara jungi hadu bangilayo yo so jungjop mata kesni. Senang ni sekumat ngakwa bakundang gani kamensiam. Kini kemensiam shenrang kebanginan teli. Dadal kanu. Rai jong pi pai ba barokhat lada piong bau mender nginum syak ben kamai hang ne apa. SP ya ka jinglut jing sep ya ka ai cái jing du nong jong tu khot ujungi barokhat ki haben siu ki haben penbit penbiang lut gitu ki dekhar ki baksa akti du khot jungi ngada be keren ro ya kata ngada be keren ro ya kata ni kum kinong elam ki samsung klikti ngada be keren lut ki betagi bade ben ya keren ma bat kawai garpat epsia buram mi kinong elam lada bidan kanu no jing keli keren wei keli wei kanang bangin yo bangin jubab epsia lada pi
wei nang tu keren ngingin namla pensai mo keren wei ngin sa pensai to boleh ba ngin syo borome FCI baru khat kit khat para banyak kali kelai pelut ya kapur laidon kata musim ngokia nam tau khat ujungi bala sakti hutau mender mo te mentahi ngi lawan ikendu USP hang teh po SP office te ulak pen iru kidur ngi bau layo pen kem buat uang hadin mentas tang katukan minit di unsa perla po social media kita kiba layo kem kita gibru kiba layo kem hai te nakaliang kejongahi ngasngo ba kane ka isu ko bantas ngi la job ma ngi la job bat kane ka jing job ka jongi kade ka jing teli jongi baro khot ki driver takadau kade ka jing job ka jongi mta sngi bangi yo ben kami gitu mender ki balak tak tiu produk persnam jongi kempom jongi habang ong stangkat tu kan minit pilai halala ki jong ki mobile pilai stangkat tu kan minit but ki badan napo ka group jong ka is kasil local taxi welfare association try oleh se pilai yo matangi ladap stand napo group gidur jong tigi bru ki basyo itagi dekhar ma but nakaliang jong akum jurnal sekretari ba ya kabala syai ka sngi ngilala ben ya kamai ngilala ben ya be la lagi jong ki kam ki jam bakane ka jing job ka jongi ngasngau ai khublei terpangai FCI ki para dekhot ba pilai teli hadu katne phiura ai jing teli takadau ngiyo ai kane jing job muta ka sngi